na su abana bo so mponsa o je ni me na memo na nsase ye mo de nsa je sikadwa ko finsa je amampo ko finsa babudo bo so mponsa o je kunku moyom chechire kaka reba josu ansa koto nkantan munya madaro mensa o je oyiko nsa manfo nsa je tumi amuwa pueye atoye atifini anafo nsa je kwame nkoma nsa o je mensa sa bensa o je Narano mun samanfo a mo ana mo konje wo man Ghana budi mutumi ni kwobna boni de third ensa Sergeant Ajete cooperative private or that lam tensa o Narano madaroma ye ba ye anya bone eye bone kura no a mo se ye kuro na so we de ye ba ye de ni bre so ne ba ye je Nana 2017 ye de wo man hye Kufuado ene eye ne nkofo na pamfo nsa so wo momra mebu man je Yenti ya to abama Kufuado se obeba be ye nyoma ebema manfo no ho ato no je Nana madaru ma Kufuado ba ye nyoma awo ye nyina ne ye dwene ho ye ntiase ye je Nana madaru ma momra metie ye Kufuado ba ye wo ba ya mamuofu a wo buo nti enam so wo peso odi amamuo no so odi asu bio no wo kɔ election wo kum nipa nan ansa na otimi akɔ na madaru ma manimu a je Nana Kufuado ba ye wo bia ntimi nkana sem kom ha Nana no mo nyina ye din asofo nyina ye din media fo nyina kromfo nto mo so ye din na madaru ma mo meti asem o je Nana ya ka bia Kufuado so ntie ene ye hwe parliamentary hazard mu a Kufuado bosin a wo bo covid-19 a bosin a wo bo ofori atabo bosin a no wa cha bosin na mo ne namfofo wo bia ntimi nkasa Nana madaru ma se ye mo pe se Kufuado no ofori ataba ye o man ni se dia ene nana ma mo nya hwe atemuodie na se nya mo pe anu ofori ata wo gina ho no wo yi o man ni se wo repia magana ni ye ni kamafo e se wo kokan media fo no be sori atia wo kokan enipa no a wo ko am o mo no ankasa be sori atia na na madaro mo se wo ofori ata sheda na wo di boni we ya se de mo ankasa mo twituo agyan pia e de ko akon akwaje wo man Ghana free kwesi ko so ta papa no wo pia no yo wen disi awon so aye no so yo opponent nto aye da mo amane am nkoso ne ehunu papa ne nkanko munya nananom se nyam na mo kan ya mo da ne eguo eno de kamtia kunam me fidi na mo say yo man ne ntokwa na wo ko enome wo hene wo adwene mu mpo man no me wo hene e wo wadwene mu na enome odefo e wo da bichire odefo so man no me ne da bichire na ewiem no ma ede ne beko na ba sa ewiem no ma fa voice no na ntakrabo aka asem no na ntakrabo ne be di asem no Ecclesiastes 10:20 read that verse again for me. I want to hear it. O say enome wo hene mpo e wo adwene mu leader na wo di uso men no me no wadwene mu mpo se papa we ade a wo ye ipa de he papa we antoa na ho ahwan enome no wadwene mu na men no me odefo e wo da bichire nya wo ye odefo mpo no so men no me ne da bichire na wiem no ma de ne na beko ba se wiem no ma be fa voice no na ntakrabo aka na fa voice so ntakram wo ne be di asem no Intakram. na ye nipa Those are birds. na ye nipa no wasem mo na edi a na wo no kura wo fa ne de he mo fa ne matra mo nyina mo nim de abobo mo hene enso sabeta fraje adwene no asabeta fraje de gye niema eye niema yie no enuru sa position no onye na nka akasa tumi wo wa no obi ya de wetuma se chensa nya ye ni sei no afedi obodua mom na wa kire se wonfa onhwe so nsuro mfa nya bibi na de tumi na grass onye na wai popo wani nkyire opani woni pani nya asema mem popo wani nkyire no nemom tunifo se eja nemom tunifo se eja ne mrantie se nua nem nantie se yom se nua no First Timothy 5 jira de biam tate so bi ya de na nya me be tua ne ka wono na de ya hye ne nsa Okay, so then na me ko tu omampeni a oye bibi a emma man no nko kan. What should I go and tell? What should I advise him? What should I tell him? na ne oya de ko gaza how should I tell him? How will you tell them? Omampeni a oye ade offer. And $1 ye 11 cedis Ghana cedi. And petrol ya about 14 cedis per liter. And then woko kradi share Christmas ba o ma woko kradi. They will need a lot of cedis just for $1. Offer the way things are going. Legend. What you tell me? It is so bit to what no castle. No. They are ruling the affairs of men. It is no near cost we say yamwa.
yesra so kusakuse pesanya modia monye bibia o carboni o fa na o sha sama de so tuntuosi na be busa nse ntuosi ye bo ye dina oya o kasa bi o busa na no ma ye insult kra ye na o sha sama no we road contractor it wa adwena busa wa wote ase no ntimi create hwe en company mfo no emianya kwan se kofre wo no a o gye na home ne so ma ye dai ye frɛ na nanom abra omo ne ma pa bi omo aba bɛyɛ sebita frache obi gu hu fi so omo nkeka omo nche ni pakɔ so omo bɛbrɛ na sebita frache mo amo mmerɛ na duru ba bi ama hunu so omo asu ni mfaso bi mo gya onkwan na wasa mo yɛ to so omo adwene ni wo so mo kɔfrɛ wo no ma yɛre no bo ni wiase o so wo wu yɛ kora no da so te ase a sebita frache wo wu onim da akyɛ gyigye no ono kwa so de agye na dwaw ti ade wo so ye wa anya ofre na omfiu won yisu adwen na anya omfiu ana nanu ma sabi o ma be ye adwuma akokodin obi etuo de kan ne bo no wode koye me no kasa na hara kora hye na akogunza akofre o me yode o mo dwene pressure do mo so wa asama do kasa koye pressure sa ye gidi ye de maye na nanu ma trankonya so o ma be breko na ayesa sa sunsun no wo wi ase se take place ade a wa bre ho de o ma mese no na sama do e wase no kan wi be sia o wase kan ho be sia wo ba na henya nsamafo ma na henya nsamafo ama asase so akunyini nyina na wo nyina je so ka tsere wo se won so wa hojo se ye na wa se ye wa se ye na pe wo kase ya sane aba sama do wa seketa wa sama ene mo brika na wo so nkata so ene nso eya sonsono Isaiah 14 verse 9 obi da pressure we mo se me fra no me yode o me yode kwa me nkuru bia no peso de Ghana du no se ho anwo de da so wa nkoda do se asha sama do yere ho ya de shane nsa Ghana na ekura no fa ene ne o kan se ya na nanu mo gu nsa no de ne omo ye na useless ne o peso o chia no no utie mi kasa ya betimase okay untimase am de me tie no afa ne sa na de ko okay odi ase ade a obi abre wo ho no wagya ho ko no e wo sunsun bia no kra nyo no wo soro na akra tua ho ka so obi mfifire ye motuti ne basa enna nananom wo ho gidie za ti asesa ye adwuma je no so omgu nsa fresa awurade aye saade na to di saade ni tua ho ka okay enye ne da ho omkranfo om nsa nsom bi na nipa wo se na mote ase ambetuma hwe ama na ya ade ni ye na go from so omo ni duty den omo ye wa na nye den omo nye go promoti ni kura o aka say eti omo ntwa aka ne say over aka about 2.5 years omo ntwa to the time about to be ba mo nka hwe me ba jo tama na ma edum kane ano na ngofo fridge mu ne ma ese no na aka say ansa ne ato aba people were talking na ya talking prayer na mu na mo ka demonstrating enye the same thing no mu people were cursing bay wan be bodi ano sa bondi one thing wan bodi ano bondi okay men kai bi ma kai bi ma me kai bi ama o kai na kuma buzara sa amre ni mpo no se bi wo ho mpo a se ni bakro mo ka de na kire no onim nyanza okay ene na ihia se me onim nyanza na ihia se me ke nyame abo wo wa adwene afedu wo hu se saman mom ebetuma ba be ye bi wono a se beta fra che onfa ka amfa kwan ni so bi enso mfra samado ema yire na N.Addo ma so onye wuro di ne ma na wo do ka afa so awa no ti ase utimi ngawe wajimi masaman no kura na waka